bir aylık asayım söğütla söğüle verdim. Hem men oğa ekskursiya ko'rsatgan bo'ldim. Aytam, mana asay qarab, Boshqirdiston davlat konsert zali. Boshqirdistonning eng zo'r madaniyat yurti. 2 yillik hatta remont ishlarilar bugungi kunda bunda eng teka respublika kemerindagi saralar buna tap qo'shinda yurdilar deb maqtaganim. Asay men bilaga aytdi. Ну, что-то ведь не больно. Nima? Asay. Nima pafos ul meni olmadi. Men tug'anda da shayt aytdingmi? Mana qara, bo'tading balaga. Nima tur? Ну, что-то ведь не больно-то. Не bo'ldi-da. Men anglayman u agarda Baymaqraevning Kubinskiy avolining madaniyat yurti turganda aytishlaydi. Men anglayman, chunki unda asınlab da klubga qaravi bo'lmadi. Chunki ziyorat motorroq. Ha bunda не bo'ldi degan bo'ladi. Men asayman bundan bir ekskursiyaga yurmatga qo'yib berdim, chunki quyda oldimda keltirib asay, tanish, qara, Kreml. Ну, барайын да урықтарға. Мен ағырақ проспектта розы от 40 рублей деген бүдікка ендім. Біләйім менеме, онда сынапты розылар ұсыл екен. Анжелалар, Снежаналар, Лолиталар табатырақ. Инкәмет үсмін. Тәріхтібар еткен егеді yok mu? Башқұрт тілінде негатив, мәғанәлі хүйттері кел ямаққа яңғарайды. Мына мәселен, Фахиша, Хашира, Қосқо, Рустам Хамидов. Мен националист түгел, ләкин татарский кетчупты бір қасанда қатып алмайм. Кім біледі? Мен біледі, бәлки оны юнтат үзбәктер іштегендерді. Үзбәктер қадір бүте ерді. Қазіргі заманда өзбекская игі барады, біләген ма? Бұрынғы заманда монгольская игі болған бетінде. Қазір өзбекская игі. Тек өзбектер бұны өздерілі аңлау өтмеді. Мен бірді өзбекке асқысқа дубликат ішлерге барғайым. Мен айтам, ішлейм ол айтай жоқ дейм. Мен айтам, не ішлеп? Ол айтам, біз гаишный асқысқа дубликат ішлемейміз. Мен айтам, ярай. Алло, миграционная служба. Эй, ярай, ладно, что ты, брат, что сделаешь? Неме ағыдып, менің қолда сын телефон жоқ еді. Бір қасанда, брат, деп үйлашқан кішілерді тілеген егеді жоқ ма? Мені просто пусты алқытады. Брат. Білеген бі, урыс тілінде брат көзі, нендей бір, құрмет итеу тұрғығымынан туған. Башқұрт тілінде ондай көзі жоқ. Башқұрт тілінде оның антонимі ғана бар. Құсты. Аңлай ағыды. Рус тілінде брат дегенде құрмет итегенде алмады. Құсты бар шапкана мұсаға хоғыз ташыры. Құсты бар шапкана мұсаны яғады. Құсты бүгін мұсаға әсейміне барар. Мені біләгенме дағы динде кешілер ялқытты. Біркімді өсімтіргім келмей. Әмі ләкін мұна, иншаллах, әр бір хөйлемді, иншаллах. Иншаллах ойын қыттырған, иншаллах кешілер. Бардайын шындайда. Менің шындай тұқтарым бар. Салам, тұт, қалдар. Иншаллах, брат. Ашарға барар ма, тұт? Иншаллах, барар ба ашарға, тұт. Брат. Хин вообще сасаң бол, әлі Құдайдан рұқсат тұрайын ма кел. Деп тұраға кел алғар. Менің бір достым бар, ол яңа ел деп өзіне
боландармен свитер эзлеп башлана. Мен әйтәм, нимәгә һиңа боландармен свитер? Һин ябай, бер нәмәгә төшерелмәгән свитер сатып ал да, кей дә, бана һиңа боландар менән свитер. Беләгезме, һуңгы вакытта лайфхак дигән һүз модага инеп китте. Һәм хәзерге заманда лайфхак ул безнең замандагы кебек түгел. Менә безнең заманда исмаһам лайфхак булды. Без тәгәрәләрне ел өрмәһен өчен матрастан сыгарган вата менән шәп тыгып тыга торган. Адаттан сепрәктәр кыркабылда, ун менән һыу ярдәмендә клейстер эшләп ябештыра торган. Бына мин исмаһам аңлайм. Лайфхак. Безнең заманда лайфхак ул коргандарды скрепкага, гардинага элә тору. Бына ошо лайфхак була торган. Безнең заманда лайфхак ул жвачканы сәйнәйң дә бер ергә һалып куяң да, атан бер елдан итеңә төшереп, тагы бер дә сәйнәйң. Бына ул лайфхак. Әгәр тәме булмаһа, иң крутой лайфхак. Шәкәргә тыгаһың да, тагы бер дә сәйнәйң. Карагыз әле. Рәсәй футбол буенча Рәсәй елма командаһының капкасыһы вратары Игорь Акинфеевка Лига чемпионовта һәрбер матчта гол индерәләр. Юк, оят түгел микән ул? Уның капканы беләгемдә китәүдән кайткан һыерга гына инергә калды. Бәмән нимәләр эшләргә кирәк? Чөнки уның статистика бигрәк наса, нык наса. Һәм мин тәкъдим итәм. Бына шундай тәкъдимем. Мин бәләкәй сакта футбол уйнаганда капкала торып, тупты үткәрһәм, мин агайымдан тукмала торгайым. Һәрбер гол, һәрбер пинок үткәр. Әгәр инде һинең командаң еңелһә, бөтәһеннән дә үтеңә алаһың. Ә командала гадәттәгесә 11 кеше түгел, 20 кеше ине. Авыл футболында гына 20 кешенән торган команда 4 кешегә каршы уйный ала. Чөнки һез һәйбәтрәк уйныйсыз. Я булмаһа, һезнең капкасыгыз бирсәткәлә. Итмәһә кеда дигән без калышта йөреп атабыз. Авыл футболы ул беләгәнме айрым бер тема. Авыл футболында уйнау поляһы сиктәре бер ничек тә билдәләнмәгән. Беләгәнме без бәләкәй сакта бер авылда уйнай башлайбыз, икенче авылда тамамлап куя торган. Судья дигән нәмә юк анда, судья дигән кеше юк. Судья гадәттә ул иң өлкән кеше. Була торганы, уныһы ла уен уртаһында ниндәйдер команда еңелә башлаһа, шул команда өчен уйнай башлый торган. Димәк, әле монда спорт менән шөгыльләнәйек, дуслар. Зур рәхмәт.